Ka MS datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi kiba bunjai bun rukom nadu kijai jur pero ki do babunjai ki umso na kiso bala tunghi hakper kiba bunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat jingbam tenrai naga MS datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut kasrukba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district. Omdunai ka laispa laip sangut kibreu ki layap haduk mentagasngi ba laispa nyopongut kidang ja Rngai Sri Lanka na ka eryong ba ditua kabala selat ha kini Jingkheiñ ong kitolong kubor. Palat kadwe langut kibreu ki lasyak ta bajan langut ki lasyak penkenria jaka bersa sipor hagi jaka belabu kerpang. Ong ka disaster management center ka kerwo aga janmit sngi ublai ka laipotrik unai wing jar arsan. Ka eryong ba ditua kelawan ra jinghap laba ubajur ba Kepelawan rakyat kajing selai beri jingtua kendau haki babon gijaka hapo Sri Lanka. Presiden di sana yek kula-kular bantri sitom bantai pat jakari berban kersyani ki bahaying jeng belaklat no. Hapa pentiknai ki longying jeng kinongsya panjulor ya kajing kersyan barok kabala banlong ulaong. Man la kajing kabala du kamdai tang Jingkheiñ. Ha kaju kapor kisipai Sri Lanka kelap tengi kamplai ha kelengi jaka da kajing kersyan kapakongsan na ka India. Ka Indian Air Force kalaong baki lingsun jongka kala shim ya ka hybrid rescue mission pergi borsan syar ke Sri Lanka ban penkenria iki nonglik nangwan ke sakut na ka jaka ke balakhang persya. Ka Indian High Commission ha Colombo kala yarap ru ya kispangut kinong India ke sakut ban yo iki weipat kilat ban likpai. Kentup ya gitu ke bala penyai da kisipai sun. Disa naik kula pediang ya kajing rap ha kajing keren jong bat ulaong kari ka ba marjan jong iru kila ai kajing rap ka ba krau ladap pan penpoi kiling suing bat kibor ai jing rap da ka ba kener ya kakti kajing rap ha kajing eteli ha pedeng jongi.